ithi Nkosi ilanga uma umuntu ekonile hamba uye kuye uyothi ngizocela intathelo umthethele phambi kobuso bezulu naphambi kosumhlaba ngikonile usho uye uthi ngikonile uvuma inhliziyo ayindebe zomlomo ngoba khona inhlambuluko esontweni esinayisenza inhlambuluko eyindebe zomlomo ukuthi abantu abaxawula ngathi inhliziyo ayivumi kodwa mhlawumbe yes asifunde incwadi yamazwi ahlakaniphile 6:16 ezisithupha uJehova uyazonda kunezinto ezizonda uJehova kunezinto ezizonda unyazo oluhle lasezulwini yebo ezisikhombisa ezisikhombisa ezu7 zisinyangiso somphefumulo wakhe hayi ngiyanya lezi ezu7 iziphi baba lezi ezu7 amehla athobe umzala athangahlangana amehlo banihlangana ipassage umnyajeke dokota bathi ngalo amehla azinzayo iwona lawana noNkulunkulu olimi lamanga kunabantu ababheka nesontweni babheka umuntu ababheke phansi nolimi olamanga kunabantu nje yasho njalo inkosi thiko lenkosi obalathi sesiyawafutha nani khona amanga esontweni unamanga esontweni hayi bafowethu enyanga uNkulunkulu mawuqamba amanga ngomunye umuntu nenkinga ela siyakhona khuluma baba nezandla eziphalazikazi elingenacala ngeishoti ishawa uvalo ukuthi ngelanga kunabantu la esontweni abasafunda ukubhedla futhi abasaphatha imithi Jawuvalo sifunda wonke amasonto ungawuphathi nokuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyawufunda zonke izinto kodwa khona indaba ebabazibawu la esontweni engafuni ukuyisho funda baba inhliziyo eqamba amatheko uma ngisondile bese ngiqamba amanga ngawe ngibuka ukuthi hayi uhambe kahle noma ngikhulume ngawo ngithi ave mumbi lo mzalwane akalungile ukuthi lokuthi uqamba amanga pure lies ngesingisi izinyawo ezigijimele ebubini enyawo ezigijimele ebubini khona abantu abangalali usuku nemini lobamba imihlangano ayikho into abayikhulumayo bakhuluma ngabanye abantu Nkosi Moses shawe isikhathi lo zabe ufakazi wawo uthi usibanibani ukuthi athi ade ngambona eshaka zombona awushayebo anyamaza ade ngambona akazambona ufakazi wamanga bantwana abahle kuphelele phambi kaNkulunkulu mangithi unyazo lasezulwini amen izikhonzi ezinhle zenkosi ngimbonile uShabu ukuthi uNkulunkulu ngizalwa kuleli sonto kuleli bandla kodwa isikhathi lapho nengafika nami eparadise ngiyaphakamisa esami isandla ngathi ngiyayikhetha inkosi esikuphakamile ngithi ke mangishumayela ezweni lakithi ngithi akwanele ukuzalwa kuleli sonto kodwa ungazange ngikhethe inkosi ungazange ngibone uNkulunkulu sizoba lamakholwa sithi sinamakholwa onke lawa amangaka kanti umuntu akaphenduka usadinga ukushunyayezwa mhlawumbe lokho isikhathi siyagcina sisibala nje nabagcotshwa sithi sinabagcotshwa abangaka kanti umuntu usadinga ukushunyayezwa kuhle kumbona uNkulunkulu useyikhetha inkosi sesiyawenza lo mthanda ushaya ucingo shayela mahle kabi lamaselula esinawo akamoya ngoba noma ngisekhaya noma uKwaZulu noma useCape Town noma uphesha belwandle kodwa network mayidonsa kahle ushayela la ekhaya
engena khaka unyazi lwezula libonke inkosi wenze ngibangalise kodwa ngayidonsa kahle network yakho pasop network pasop phela umkhona ukuthi adonsa la ngimkhona ngoba phela inking network maku sesigodini la ngadonsi kahle khona ifoni ayidonsi kodwa bawukhuphula la kufanele khona la kufanele khona idonsa kahle kakhulu ine connection enhle kabi noShemba ngoba uShemba akaphumuli 24 hours service akalali yakazeli futhi ayinkosi amen